Hakakat kendai tarik kelalengkot Hajar Arpusan. Uraran padar David Nongrum, MSFS, badai ukon jong kakong Philomena Nongrum, bat jong uba Atarius Linshing. Ula aya kamas aingu beningkong hakabalang shnong mautei kabahap hapo kamaubri parish. Lapan syongkun ya gani kasngi krau da kajing mani sakramen balaya lam da uling do soble batamai Reverend Padar David Nongrum bat penbut pada ki program baharukom balashim benta da ki samla bat kilong kemi long kpa jang balang shnong barok away. Ya Reverend Padar David Nongrum lapan kentang ling do soble haka khat pratarik kelalengkot Hajar Arpusan haye mani ba cathedral lajum kra do Most Reverend Archbishop Victor Lingdo jengka jalan Yamba Shillong. Anda dikata Jismo Marway na marbalay adon imay hoy ipay balaklat no magpara iyeng ublay magtalakhat klaro jang arsnam mataho ipalaklat dan imay barway borbo na kabanta junga man baro kenaikan kapanyarap yang aban jan sa ublay banyan syakmat syafrang hakmat jang ublay imay ipan barbo iya kata kanuksan Kaptam banduai borbor, imei peni borbor yang kata jingpa yang ngesem berkaptam ikut borbor banduai. Borbor jaitu banduai, jaitu banduai. Imei tentang tentu ilaki menstep ilarwai. Iklab ong kira mata, isyad ong hendak tentang mengapa jaitu banduai menstep, imei lasdang banduai hilang dari tentang. Dan imei beradwai, ngimbang se berkira jingtiak berpilih dia kanap ban saya berkiri ganap ban kiri dan dikin tiak ban wairan kat ban imei. Jadi dia lamba kajing don jung imei iman ki para ki arab inga. Lamba kajing doai kajing aiman sim juki yang haman ki klimat hakabangi kandu kaptam kajing junga ki arab arbor. Mai tenat nagabanta kasat jung imei mo. Idar berbari kata kasat sibur bagi sat. Kumakin jong boleh kata kasih mo, macam kebar ngidam kena. Ibu saya idam ni kata kasat, badang duk betul kipor manusia, kam duk mo. Tapi imei ipensu berbori kita ki soti ki patron berkunta tete. Imei idam ni kata kasat bansu. Tapi apa imei ialah su ia kata kejain kebabangan abang mengingi pong dari tamangan. Ikum kebatian ayo, mo. Ikum kebatian ayo. Namal idon yang kata kasat. Pagkasat jong imay isibon ba idon yang kata kasat ban penira jong kun. Ban penira jong ikun ban yalam saubre. Karena ikan kabalpan kan tiwi ini iway piwe haka jikim jongi kapaman na kasni. Ninang kaman ya trailang. Kelam kata kajingnya trailang haka jikim jongi haka yi kasam lang jongi ladangim lang banduay lang ladangim pirat lang akmat jong pre ladangim lang yang kata kaman si man ya trailang. Inang poy siya iru. Inampai saya ladangim dan yang kata kemensim jong kajingnya Bishop kiling do kiling nyam ki katikis kirung bakalang bau blen ai shushu ya kabur haki bansam ya kaktien jong blay hangi gi kerpat ya me go try
Nakabanta ilang do tamay pada bibin urum. Bai nang koi nang kia. Inang la bansam yagat kilublay. Haki kami syon jong i. Bai long bayay ne hadu bakut kisni ting im jong i. Gike pat yam ne go try. Gamet bat kasnam jangme utrai jingi uji sukris ubala hukum ini banten menta ya kini bicing maya nama mauhi hakamit beladi no yahu ulashim yakubu bata kaba aingu yame ula doai kerku ula kriya kalau ai halak kesenran buang to shim bato bam na kene pibaro namar kene kalong kamet chunga ya kaba NIT na kabanta jompi